Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza abakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese muri aya makuru yo kuri uyu munsi. Uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 27 y'ukwakira muri uyu mwaka w'2025 n'amakuru yibanda kandi akitse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 babohoje cyase bigaruriye utundi duce twinshi muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye muri teritwari ya Masisi. Umuntu umwe yishwe abandi batatu barakomereka bikomeye mu gitero cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro hitwa Imbuhi. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Ndakubwira kandi muri aya makuru ko kugeza ubu ngubu tuvugana umwuka mubi wongeye kuzamuka hagati ya Kigali na Kinshasa biturutse ku kibazo cy'ubuhungiro bw'abarwanyi ba FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe ibi nabyo uko byifashe muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru irebana nuko kugeza ubu ngubu muri Fizi abaturage benshi bamaze guhunga kubera imirwano ikomeje kubera hanga hagati y'amatsinda abiri y'abawazarendo ahitwa Ikirembwe. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye muri aya makuru kandi ndaza akongera nkujyane muri Masisi nkubwire ko abantu bagera kuri 4 baguye mu mirwano yabaye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na Zarendo. N'imirwano yabereye ahitwa Imbuhi. Ngira ngo ibi narimaze kubivugaho hanyuma kandi turaza no kubabwira ku nkongi y'umuriro yahitanye abantu bagera kuri 14 Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana turaza no kugenda tunyura hirya no hino turebera hamwe uko imirwano yagenze mu bice bitandukanye. Hanyuma rero mwese mbahaye ikaze aho muherereye. Izere ko uyu wa mbere wababereye mwiza bakiri mu kazi mugire akazi keza aba agasoje murimo kukavamo namwe mugubwe neza. Hanyuma ariko kandi tunabifurize kuzatangira icyumweru umeze neza muzanagisoze neza. Reka rero munyemerera ibintu tubigenze gutya hanyuma mukanya twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka twinjire rero muri amakuru ko yo burambuye. Abarereye mu bice byose by'u Rwanda mbahaye ikaze abari mu turere tw'iburasirazuba Kayonza na Nyagatare, abari mu Majyaruguru Gicumbi na Rulindo ndetse na Musanze, n'abari mu burengerazuba ubwo ndavuga Rubavu na Karongi, abari mu mujyi wa Kigali muri Gasabo, Nyabugogo, Gatsata, Kicukiro na Bweramvura. Mumeze mute? Ikaze rero abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, Sudani, Malawi na Zimbabwe namwe. Ikaze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Australia, abari mu Bwongereza, abari Norvege, mwese mwamaze kugenda mutwereka ko mudukurikiye namwe mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere muri aya masaha. Abarwanyi b'intare za Sarambwe Alliance Fleuve Congo M23 bamaze kwigarurira uduce twinshi muri teritwari ya Rubero ani muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi ba M23
rirwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze kwambura ingabo z'iki gihugu no kuvuga FARDC uduce tubiri duherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Utu duce rero abarwanyi bigaruriye na agace ka Nyabiri na agace ka Amasereka. Utu duce twombi Alliance Fleuve Congo ma 23 yatwigaruriye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 26 ukwakira muri uyu mwaka w'2025 agana amasaha ya nyuma ya saa sita. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri ibi bice, imirwano kandi yakoreshejwemo intwaro ziremereye zoroheje, imirwano kandi yagaragayemo ibijyanye n'amayeri ku rwego rukomeye cyane, amaoperasiyo akomeye cyane, imirwano kandi yagaragaje guhangana gukomeye, bikarangira rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye utu duce. Ni nyuma y'imirwano yahanganishije aba barwanyi bo ku mpande zombi, ikaba kandi amakuru avuga yuko utu duce twarwaniwemo kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu wa kiriya cyumweru gishize, ariko ku munsi w'ejo ku cyumweru hagana saa 12 z'umugoroba zijya gushyira isaa 1 z'ijoro nibwo umutwe wa M23 waje kwigarurira utu duce no kuvuga agace ka Nyabiri, ariko zongera no gukurikizaho kuboza kandi gace Kamasereka uruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC, FDLR na Wazalendo ngo zahise zihungira mu bindi bice biherereye mu ntera ngufi ya turiya duce twamaze kwigarurirwa n'aba barwanyi. Kugeza ubu amakuru aravuga ko uyu mutwe wagaruye umutekano muri utu duce, ni mu gihe Wazalendo abahoraga abadutezamo akaduruvayo, ibikorwa by'ubujura, ibikorwa byo kwica, ibikorwa by'ubusahuzi, ataretse no kuvuga ku bikorwa byo gufata abantu ku ngufu. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero tayari bakinjira muri ibi bice, imikwabo yamaze gutangira, abasakwa barimo gusakwa, amaoperasiyo arimo gukorwa. Ibi byose abarwanyi b'intare za Sarambwe baravuga ko ari muri gahunda yo kugarura umutekano wuzuye muri ibi bice. Reka kandi cyangwa se tunyarukire na Masisi tubabwire ko umuntu umwe yishwe, abandi 3 bagakomereka bikomeye ni mu gitero cy'abagizi ba nabi bitwaje intwaro hitwa Imbuhi. Umuntu umwe yishwe, abantu 3 barakomereka bikomeye cyane mu gitero cyagabwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, bikekwa ko ari abarwanyi ba Wazalendo. Ni mu mudugudu wa Mbuhi uri muri localité ya Mweso, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki 27 ukwakira muri uyu mwaka. Amakuru atangazwa n'abaturage batuye muri ako gace aravuga ko abo bagabo bitwaje intwaro binjiye mu mudugudu hagana saa 2 z'ijoro bagatera urugo rw'umuturage. Aba rero ngo bahise barasa amasasu menshi maze bahitana umwana w'umukobwa w'imyaka 13, naho bavandimwe be abagera kuri 3 barakomereka bikomeye, bose bakaba ari abo mu muryango umwe. Umwe mu baturage baho ibi byabereye yagize ati byabaye nijoro, abagizi ba nabi baje bashaka kwica nyir'urugo, ariko kubera ko atafunguye batangiye kurasa amasasu menshi mu nzu. Uwo mukobwa rero yahise apfa, abandi bana barakomereka. Impamvu y'icyo gitero ntiramenyekana kugeza ubu, ariko
cyateye ubwoba n'akavuyo mu baturage ba Ambuhi mu gihe icyo gitero cyaberaga ahangaha. Habayeho guhangana kw'amasasu hagati y'abawazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari muri patroli muri ako gace. Icyo gikorwa cyarushijeho guteza panike eno umutekano mukeya n'ubwoba mu baturage. Abakomerekejwe bahise bajyanwa ku bitaro bikuru bya Mweso aho abameze nabi cyane nk'uko bitangazwa n'abavura. Abaturage bo muri Mbuhi bavuga ko umutekano ukomeje kuba mukeya, ariko kandi bakavuga ko nubwo bukomeje kuba bwinshi kugeza ubu ngubu ubuyobozi buhereranga ntiburagira icyo butangaza kuri iki gikorwa. Reka tugaruke rero ku bijyanye n'umwuka wongeye kuzamuka hagati ya Kigali na Kinshasa bijyanye na FDLR. Umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wongeye kuzamuka nyuma y'uko hasubukuwe impaka zijyanye n'ikibazo cy'abarwanyi ba FDLR, ni ukuvuga Force Democratique de Liberation du Rwanda, baherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Kenge yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bakiri mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga warwo Olivier Nduhungire yavuze ko General Patrick Sasanzita uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bibera i Washington ahakana ko FDLR izigihari muri Kongo, akemeza ko ari urwitwazo rukoreshwa ngo n'u Rwanda mu kugaragaza impamvu z'uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru Bashi Wendi wa Deutsche Welle icyasubiwemo n'ibitangazamakuru bitandukanye, General Kenge wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko FDLR koko zikiri ku butaka bwa Kongo. Aha yagize ati FDLR zasubije ku butaka bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abandi bababuza gutanga intwaro. Ubu ikibazo nukumva aho FDLR ziherereye. Ziri mu duce dufitwe n'u Rwanda na Alliance Fleuve Congo M23, cyane cyane muri Rucuro. Barashaka rero uyu General Sylvain Kenge rero ibi akaba yabivuze avuga yuko izi FDLR ngo gutaha bikomeje kugenda bigorana mu gihe ngo abari mu bice ngo biyoborwa na Alliance Fleuve Congo na M23. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata urwego rwo hejuru ku bijyanye n'iki kibazo cy'abarwanyi ba FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, tayari muri Fizi twahageze. Abaturage benshi bahungiye imirwano ikomeje kuba hagati y'amatsinda abiri y'abawazarendo ahitwa Ikarembe. Aba rero abaturage benshi bo muri Kirembwe, mudugudu wo muri teritwari ya Fizi iherereye ku rubibi ruri hagati Kivu y'Amajyepfo na Maniema, batangiye kuva mu byabo kuva ku munsi w'ejo bundi kwa gatandatu tariki 25 Ukwakira muri uyu mwaka. Bahungira mu midugudu yegereye ahangaha ni nyuma yuko
imirwano yadutse hagati y'amatsinda abiri ya abawazarendo abakomeje gushyamirana aha hepfo. Amakuru atangwa n'abatuye muri ako gace avuga ko ayo amatsinda abiri ya abawazarendo ari abarwanyi baba Abuyu n'itsinda rya Biroze Bishambuke, ubu ngo bari mu makimbirane akomeye muri ako gace. Umuyobozi w'akarere ka Fizi yitwa Sami Karonji Badimbanga yemeje ko yemerwa koko iri kuba, yagize ati ikirembwe hari inzitizi zishyirwaho ku muhanda n'andi matsinda y'abawazarendo abasaba amafaranga kugira ngo abarwanye abo muri Ngoma Nzito bashobore kwambutsa inka zabo. Uwo niwo icyo nicyo kibazo gitera amakimbirane ahanga. Kugeza ubu umuntu umwe niwe amaze gukomereka ariko akaba akiri muzima nkuko uyu muyobozi wa Fizi abitangaza. Mu yindi midugudu yegereye aho nka Misisi na Rurimba andi matsinda y'abawazarendo nayo ari mu mirwano kuva ku wa gatandatu, aho abantu 4 bamaze guhitanwa n'iyi imirwano. Reka rero twerekeze muri Masisi turebere hamwe bijyanye n'uko abantu bagera kuri 4 baguye mu mirwano yabaye hagati ya Alliance Fleuve Congo mama 23 na Wazarendo ahitwa Imbuhi. Umudugudu wa Mbuhi uri hafi ya Mweso ni mu bwami bwa Bashari muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, uri mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo. 23 wagabweho igitero n'abawazarendo mu ijoro ryaraye rikeye, no kuvuga ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki 27 Ukwakira 2025. Amakuru turukanga aravuga ko abantu abagera kuri 4 bose aba bana bahitanwe n'amasasu mu gihe abandi ngo barimo guhunga cyane. Uyu mubare rero wahitanywe ni intambara n'uw'agateganyo ushobora kwiyongera mu gihe iperereza n'igenzura rikomeje muri ako gace. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwoba bwinshi bwari bwazamutse mu baturage bo muri Mbuhi. Nyuma y'iyo mirwano abarwanyi b'Abawazarendo bahise basohoka muri uwo mudugudu bayabangira ingata. Abaturage benshi batinya ko imirwano ishobora kongera kubura bahungira mu mashyamba, abandi bakaba bafashe inzira berekeza Bukama, Anguru na Amatanda kugira ngo birinde ibibazo by'umutekano muke bishobora kongera kuba bikaba byahitana ubuzima bwabo. Kugeza ubu umudugudu wa Mbuhi uracyari mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Reka tugenda tunagana no ku musozo tugaruke ku nkuru ivuga yuko inkongi y'umuriro yahitanye abantu bagera kuri 14 Bukavu ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu 14 bose bahasize ubuzima mu nkongi y'umuriro yadutse mu ijoro ryo ku cyumweru, ni ku munsi w'ejo. Ijoro y'ejo rero rishyira kuri uyu wa mbere tariki 27 Ukwakira muri uyu mwaka 2025 mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, umubare w'abapfuye n'uw'agateganyo. Amakuru amwe akaba avuga ko ibyago byabereye hafi y'itorero rya Afunu Nuru kuri Avenue Maendeleo
mu gace ka Musara. Inkongi y'umuriro ntago haramenyekana icyayiteye, ikaba yadutse mu gihe abapfuye bari basinziriye nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru binyuranye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakorerabushake ba Croix Rouge bageze aho ibi byabereye hamwe n'urubyiruko rwaho abavanaho imirambo yari yahiye, bagerageza no gukora ibindi ibikorwa by'ubutabazi. Umuyobozi w'agace ka Musara yitwa Patrick Rubara yavuze ko amarangamutima yari yose iruhande rw'imibiri y'abahiye ku buryo utamenyaga bapfuye abaribo, kubera yuko ngo bari bameze nabi cyane. Mu cyumweru gishize abana batatu bo mu muryango umwe nabo bapfiriye mu nkongi y'umuriro mu gace ka Nyarukemba kuri Avenue Kayabu ya kabiri Bukavu n'ubundi. Kugeza ubu rero haribazwa igitera izi inkongi z'umuriro zikomeje guhitana ubuzima bw'abantu batari bakeya, kandi abantu bagapfa rw'agashinyaguro bene aka kageni. Reka tunagane ku musozo rero w'aya makuru twagarukagaho muri aya masaha. Bashimire cyane mwe mwabanye natwe, nizere ko mukomeza kubana natwe. Like zanyu hasaho ngaho ndazikeneye cyane, nubwo mbona tagenda muterekaho like ngo zizamuke. Subscribe zanyu ndazikeneye. Hanyuma niba uri mushyashya rero mu gihe ukora subscribe ukeno gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo utaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero mukomeze kugira amahirwe, mukomeze kugira amahoro, Imana kandi ibarinde. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.